ebi arenikagina bigambiro gwa benaramburo nguteji nabakuru ku rugo ministry y'ebyesente hamwe n'abanyishengero becwekeki cyatureta nabo bakabanyu no kureba bijahaza n'abandi abagenya bakurwa mu ministry ya finance abakuta sente abo ko hatoro orguto tuza kutandika ku designinga finally tugire sente zo kutera plan yaro waweza kutera plan za kutabukora si enguuto egi nemanywa nk'Isingiro Rakai kandi ezindi eziri omu ntebekanisa y'okukorwa n'ingarama kasheshe kityaza bugango kandi ezi zino buringo bwa kilometers 306. So I'm really happy to announce that this work has started. Orwa masaka mutukora na runo manyangu rukari rukora sikare wasiskara rwashishwe motoka kandi rukuru. So orwo government yatandikire program yo kushera contractor ukuza gukora abatura nibajyangu batwene barabumbere gumire okoresa orugutoru nubuku banonyegera uhekire nk'ibintu bikoremera ushanga umupira gwatemwibare mwene ushanga ndere tabana abanyishengero becwekeki bagambire kagina ngo orugutoru rutire neteganise byengenda okumara emyaka mingi ibintu birukuza Kampala birukuza Dar es Salaam birukuza Rwanda na Kongo ibingene birugomba kandi birukuga Tanzania birukuza Rwanda ibingene biraba mwe nshanga abashubuzi bitu bagira ubuzubu bw'umuhanda motoka zabo kuri haro umuhanda kucwekera umuhanda abo kwanziri zibaziri heavily loaded mwene bintu bitwaza kurga nitusima ahabo kwani tureba ngo ikintu cyaza kubaje urukuto rubize munonga rwine motoka nyingi kandi hariho productive activities nyingi tine abahinji ibyo kurya ibitoke ibicyore n'ebihimba tine abashubuzi bente tine ibintu binje bikora baryo gumuhanda aho kwani connecting amahanga abiri Uganda hamwe na Tanzania tukana ngo rugutoru ruje remo ruwanje abo compensation abo ko binyine bitoke ntugamba ngwitwe pate mpango emwe n'urugutoru n'itaka rya government ry'empunje aho tine rya government tari mu compensation yona shano muntu kuno twasanga umuntu ayine enjuye y'umuhanda akasente nkica kuzamo. Gashoka Ruth Nwamanya.